Kohimen ko para tungin duai hakane ke yukrish bakuit nagabinda ke jing tumu haka juga porngin sungu ya utrai ba utrai udang ailat yangi ngan perlong pait ba ekam mas nadu kathin ritari tungin duai nagabinda ke jing jatai bam jukut men siam jong ban shimti meri rendatiang nag duai nagabinda Patricia Karmanlang badon hapadeng jimpang cancer ba utrai unle kampala aka met ka phajangi duai nagabinda daslin lingdo masilong badon hapadeng jimpang duai nagabinda Lucy Karkongor banyoga jingkoi jingkhia nagabinda Jeffrey Karkongor nagabinda Leo Marshall ba nagabinda kijingtumo jangki kumjuru nagabinda Herlin Karkongor banyoga jingkoi jingkhia duai nagabinda ke jingjatait mam jukut min siam jongi Archbishop Dominic Jalang inangkit mau kerpang yai duai nagabinda Evangeline Rambai ba indup kasuka sain duai nagabinda kasngika jongi emisaka karbuli banyo yaga jingkor ko kerpang duai nagabinda Nirupa Kshiar ba nagabinda ke jingjatait bam jukut min siam jongi duai nagabinda Rithamon Marbaniang banyaga jingkoi jingkhia duai nagabinda Etilda Sangriang banyaga jingkoi jingkhia met bad men siam duai nagabinda ki ingasam jong Aurelia Marwain bad ki kon ki siu jongi bang duai ro nagabinda I bankinti Marwain bad Daribha Marwain balkila bala pass ba ek exam duai nagabinda I Shai Daris Marbaniang bam kumjuru ki ingasam baroko way duai ro nagabinda wan dasni Marbaniang degasngi ka mendagasngi duai nagabinda ka jingdumo jongi Dominica Dakar duai nagabinda Larry Kindi Dakar badon hapadeng jimpang covid duai nagabinda ka jing jotait mensiam jongi Lily Mary Yapiniao duai nagabinda I Shan Borlang Nongsi banyo ka jingkoi jingkhia met bad mensiam duai nagabinda I Shailin Karbani banyo yaga jingkoi jingkhia bad ka jingkor koi ke ingasem Kohimen ko para to ngis nongu yaw trai nagabinda ka negasni hapadeng jingjur kaslap nilayola banshimenda ha ka negi yokish bakui to ngilangai ti yabhar ka jingtumu jangi lembah ka jingya silem jungu Lawrence bakui ulong dikan bad mater ba undup yalam yangi shaga jingcha nginang songuru ka juga por utrai udang klila yangi ban mane pet ba sashusin yaw jisu nadu kathin ritari nginang sengu yaw trai ha kerteng uppa baru kon baru men siam bakoi
ka jinga e jungo trai jungi u Jesus Christ pat ka jingi jungo belai lem pat ka jingi sulok jungo men siam ba kuit kindon rainka bat pi barra ko men ko para tongin sange support ban pan ma naga pinta ki light jungi ilong ki bri baduna haruko idon bon jait ki jing tanot hapo jungi wat haba utrai kot uweringi balok ki bas pun men siam naga pinta ka himaju naga pinta ka tin jumu bun sin ni ken randi lamba ka tin ka telik lamba ka perkat ka perdain ke jing lai jing kam jungi ni laptop tongin sange support ban pan ma trai jisu sai kudi ngi dak snamba ka dor jame naki pop barok ki bak ngilale nga pala pop play padon bor barok pad happy ko himen ko para parane pop shibun daki jing perka daki tin daki kam daki jingle kle daka jingle palat chunga daka jingle palat chunga daka jingle palat bakrao e chunga namar kata nakarpan ya kamaria bakui kabayai katesoti ya ki angel bakiri hui bagia pi ko himmen ko para banduai nagabindan chunga ha utrai uplay chungi ublay ba don board ba rawani sune yangi barandala map igi pop chungi unyalam yangi shaga jingim bam jikha amen try to listen Sim,
duwai tongin duwai lembaga jingya sai lem jung Laurentius bakui udikhan baru mate naga bindaga jinge koble me uba da ka jing shir hem ka jinge jame u Laurentius bakui ula pau shai kum ubayai ne ha ka jing shakri but ubayo burong ha jingi ap mate jamu to pelong yang ben id yakaba ula id but ban imsni ya ke jingi kai jamu da ki kam jami da utrai jangi u Jesus Christ kun jame ubayim bad basan sha ranka badme ha ke jingela kawe jang mainstream bakoi uble junom la junom amen Kecing kulit nak bersyukur beralkohol kulit sebagai Kristen hakore. Para utawa bet dia ordo dia. Pada utawa bet pahu ordo pahu. Mana ugreu udai berai kumba nun halaka donut om dah kebon banse ne pasyak kumbu. Namar udai ik yoga ai dah kecing kemen. Badu blay ula banten biang puhu yapi da bara kucinga bakunta hindu biang berabor ladong sedong bat bapilna banten biang puhu na kabanta gakan mabha baro kumbala ko ubet puhu u aya kibadu kahok jogu kanet chunong utaw ba aya sembaya unong bet pada aku banbang unsa ay bat penroya usambay jongki bat un panbun shushu yauso kahok jongki but then try Nis namu yau bay Nomor ras paksa Henry unyo ya kecing shy but jong kecing im dry. Hallelujah.
Utrai undon rank ka batpim Bring God the Kiru. kajing pulay nga ka gospel bakuit kat kum uyo anis. Ragurom Habib Utrai. Shisha nga on happy. Lamda upeniang jongu ukew uhap ha kendo baduya usatan marwe. Henry lada uya usaiso shibol. Jaru bayi yala ka jingim undu iyaka. Jaru bayisi yala ka jingim hagane ka perthe unriyaka nagabenda ka jingim bam jekut. Utau bakwa ban chakri yanga ude ban bud yanga banna hangda habadon manga ushakri jongaru udan lada uno ushakri yanga upajonga unai burom yawu. Ka gospel jom utrai Kajingyaro Ayame Gupris. ko himen ko para bayi ha utrai Jesus Christ. Mindagas ni kabalang kakinmao burom barrake yaga sni burom jomu Laurentius bakui ulong udikan na padeng hinyungut ki dikan badon harom bat ulayap mater nagabendaka jinge udikan Laurentius ulat trei lang badu pop Sixtus ba bad ula shakri ya kabalang daka jingshania teli telan u Valerian unong sen sharjom kari rom ula bishni ya ka balang Catholic bad ula papenyap no ya upot Sixtus kadbanang yalam yawu pop Sixtus ban penyap mater u Laurentius ula mare hadin jongu bad on kopa wadnum ino yang amarwe ngaru ngan sawan rengkat badpi bad upop Sixtus ula pai syau bad on tin sabud yang hadin laisgi tek kumbala on upop Sixtus chwaba unia kalajia haga jingim jong Laurentius bakuidu u Valerian ula mudur badula perka kabalang Katolik kalong kabarispa bad ula hukum no ya Laurentius bakui dudikan banai tino ya kaspa jong kabalang bad Laurentius bakui ula long ubas bun mensiam banyarapi kibaduk bad ula dino ya gajingdon jingem jong kabalang bad ula yarap kibaduk kadbalawan ka hukum jong Valerian ban late aitino ya ka kaspa jong kabalang ula lay syaka sorom syaka yaw kahad bad ula kot lang ya baro kibaduk bad ula wan ban peniyang hakamat ka yimane kadbawan ya Valerian rengkat bagi sipai jomu ula kali hangno kaspa jong ka balang badu Laurentius rapini kane kade kaspa jong kabalang daka bak kedaw ya kibaduk ula ang kine kide ki kaspa jong kabalang bad u Valerian ula dom ula beta ula hukum ban peniap mater ya Laurentius bad kalba kila hukum ban peniap mater ya kila rai ban tang ding ya daka ding kaba tang dah kaba suki kenamba unduk syashitom slam
Bakat banang iyeng yaka meka parjong usiliang ula perta syakiba pensitom yawo penpaino yaka medjonga nama kaneka liang kala imba. But ula duai hagata hagapor kan bau dang syashitam baro ka rom kan kelalong ki kristan. Ula duai lemba ka jing shitam jonga ai ka rom baro kawe kan pediang ya ka jinge utrai uble ule yasno ya ka jing duai jomu but what na padeng ki kin hon sipai jomu valerian kilas tang ban kelalong kristan nadu kata ka por but ka jinge kala roy kasnam jong ki mater kalong kasbo ban yarap ya ka balang ban roy kasyabaladon ka jingiap mater hangda kabalang karoy state ko kiman ko para nios ngo naga jimpule naga gospel but konjuru naga chiti jongo Paulos bakon shikoring habangi longi bas bon banaiti yalade habangi longi bakroy banaiti yaga jingim jongi ha uble habangi longi bas bon haga jinge habangi koloi ben tre naga benda ke jinge handa ka boru bele kan tre kam borba hapadeng kata kikon bad hapo jong kita kikon bad ka tino bele ka penskem shai kada bautrai wen pendon buram yeki dak ba bet ya usumbai baba sumbai batimai ya ka jinga haka jingale jongi haka jing shirhem jongi lada ni don ka jingi dan shukriya utrai hangda ka boro trai kan roy parum pare kane kalonga jing shisha kabang yoi ha kabang yoi hapadeng bon mut ki bangi habangi pule ka history jong ka balang hakeno ka dur ka balang ka la roy Dei na marba ngidon bon mut kikon bakaloi banaiti met bar mensiam naga benda o Jesu ya ka jingi do Jesu kalong kabaseiso ha ka jingim ka jongi nios no ha ka gospel do menda kasni lemda opinion keu hap badu ya unum lamen seiso shibon Jesu kadau ayu Jesu kadau yalade badu on ngalong opinion keu ban ngalawan shiknega parte ban hab hakakendo ban yap nanda sa seiso bad kumbau Jesu la ong uni upnyang keu ula hab hakendo bad ula seiso shubon bad manga bad mapi ninge bad nikot karpadi au Jesu nanda u Jesu ukndo yani vai pai veru dagani ka kendin ba ula ong ya ke ba shakri ho ke utrai un pendon burom yaki habangi longi shakari bakaloi ben yai ringka badu ladangi longi shakari bakongu ya utrai ladangi koloi ben duna dam shadong naga benda utrai kumbau Paulos bakodu on naga benda u Jesu ngala kenia kie barok kalong ka poida naga akan jingim jonga ngala kein kalong ka los ngala kein do ya kita barok naga benda u Kris habangi kein do ya ka perte naga benda u Kris habangi kendo ya ka jingoi jingya naga benda u Kris habangi kendo ya ka meka parjongi naga benda ka burom jongo Kris hangda utrai un pindon burom yangi kumba u Laurentius bakut ula yoman hoy naga benda u Jesu naga benda ka jingi jongo Jesu lese ngiha ben shashitom shiporar por Henry pala dia kata ka jing shashitom jongi shashiliang jonga jing shashitom gin sayo ya ka pans niya balong shisha ka burom wan bawan na ubre ko himen ko para hakanigas ni kadbangi reke ya kasni burom jung Laurentius bakui ngirongin duwa ay ranggat badu bangin lang ru ya upiniang keu bahap hakakindo ni koloi ruben shakriya utrai nginum id ya ke baro jung kene ka parte henrengi id tang ya Jesu kadbangirang roy ya kene ka jingi dia Jesu nginom tingya no lese kibriyo ki karan lai puro kambarsha yangi lese kibriyo ki parstang ban pindo jingkar man yangi lese ngiyo ki kibriyo ki bayang parsha yangi what hapo ki ingasen henry naga benda ukris ngin yang scam naga benda ukris ngin long gi baslo
nagabenda u Chris nginom do jingkermen kum u Lawrence Yus bakui tong ngilong ki baslur nagabenda u Chris nginom snapshu ya ke jingkren tad burom jagi marjan mapa nginom snow do jingkermen habang yus no ya ke jingkren tad burom nakibayi batoy jangi nalaki ingasem nama u Jisu ula penkantang yangi balong ka jumu ai kadeka keti kanang ai jingkermen ini vai balong ki baslur nagabenda u Chris bandong do jingkermen hakamat ke jinge ke babonjari ko Jisu karko kardo yangi lembaga senam jangu Lawrence Yus bakui penslur ini penskem yangi haka jinge bangiru ngilong ke bakaloi banaiti ya ke jingim nagabenda ka burom jame kenapa nginduk yo burom na ublai upa na bani yen ya ro ya utrai Jesus Christ Amen. tengin plat ke jinge ke jingi ngange ka ublai upa badan bor barok unong tau ka benin baka kendo what how Jesus Christ un ba marwe chumu utrai chumi yau bala pun nau mensiam bakui yau bala kana ka Maria Kesodi ubala shane bein hapo Pontius Pilatus lasana na yabu layak latep yabu Ulakya Shakibaya, Hagasni Kabalai Klami Padna Kibaya, Ulakya Shabene, Ushom Shakamon Ublay Upa Banon Bordaro, Nanta Unwan Papan Sham Yakibayim Bakibaya, Nange Haumen Siem Bakui, Hakabalang Catholic Bakui, Hagajinya Sinoki Rikui, Hagajima Yakipo, Hagajimi Pakadok, Hagajingim Bangchikut. Amen. Lais Pak berpusat. Paya duai ko himen ko para baga jingkinia janga ba jampi kalong kapapdiang hun ha ublay upa badan bor barong To try to jingya na ngati chompi nagbanda ka chingaro ka durong ka plen chomu ka chintoy ni badya babarong ka ku chomu baro ko we to pdiang snobha ko trai yaga jingtarwa kinia kibangi terwa daga jingkabe Hagane ka sneakin ma buram ya Lawrence Yus bakui but I bakin long ka jingarap kabamindoy siya ka jimpenim yani da u Chris utray jangin Amen. utray undon rengka bat pim Reka the kiru to kentiu yala ki donot Irte ki shautra Konginaingu ya utray ublay jangim ka shokot patgade dashisha kalong ka ba shamhok bat ka bade
Kadeti jangi bat ka jim penim yangi. Haman la ka por bat ka jaka. Banai ngu yame ko kinrat ko pa ba khui ko blei badan bor bat bam jikut. Nama kasnam jangu Lawrence yus bakui ya ka bala play ban pla ya ka kerteng jame. Ban pertu bodia wu Chris ka penpa ya ki kamba pala jame. Da ki ba me penjana ya ka bo jame. Haga jing talot jangi. But me pen kalain ya ki ba talot bo ban saki yame. Lamba utrai jangi yu Jesus Christ. Kumda rengal bat ki bo janga bane. Ni ai mane yame. Haga ne ka partay. But hakamat ka jing karao jame. Ni pen bana kalam sange. Bagus try, bagus play gitar, lebat bertai gitar, dagang burung jomni. Roy Hosana Shazron, Roy Hosana Kemkud, Roy Hosana Yuglay Juno, Yang Roy Utabawan, Akakerteng Utral, Lebat Bertai Gidam, Dakaburam Jombi. Roy Hosana Shazron, Roy Hosana Klemkud, Roy Hosana Yuglay Juno. Ko himen ko para. Daga jing ri playing in duai. Daga bai ti abahar ke jing talot jangi jim pang jing shitam jangi. Haga ne ka sni ka basan jang ka jing duai no veina pelai lu jangi. Ayu try na pelai lu di na ka jim pang na ka jing shitam. Pelai lu di ka jilla jangi na bahar ke jinge. Dashisha melong bakoi katrai katemei jam ka jing khoi barrom. Namar ka tangi kar padia me to pen kui pen kan tang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siyam jame kum ka umje halo jangi bakinduk kelalong yangi kamet bakasnam jalotrai jangi o Jesus Christ. Haka por bala dino yavu badala ka mons ngaba ula pedian ya ka jing shashita ula shim ya upo bada ka baingo yami ula ka dia yavu badrai halake sentran u om toshin batabam na ka nepi baro na mar ka ne ka long ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda ajampi. Haga ju ke ruka mendala le bam ula shim ya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ya ka hala ke senran u om to shim bat di na ka nepi barra ne ma ka ne ka long ka kuri janga snam janga janga jutang batte mai bad bam jek ya ka ben pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babon ya ka ben map ya ki pop ta le ya ka ne ban kan mau ya nga. Ko Jisu pen kud yangi daga snamba ka dorjome pen koi pen kia yangi ya da yangi nau bamai naga kalam ka jing maya jong ka jinge Yajiyam Chumingu Tran Aliplan Yakajini Pachumi Adu Amen
Amen. Namar kata ngi ke ba pen menda ya ke jingia ba ke jimi pa jungu ngi tarwa hame ko traya upo janga jingi ba dia ka kuri janga jim penim ngi daing waidem namar melanyu yangi ke ba be banyang hakama jamme ba ban chakri ame da ka bas nge vere ngi kar padi ame bangi ke ba yo benda ha ka met ba ka snamu kuris ngi long ke bala penyat le ka wai da umen siyam bakui Takin mau ko traya kabalang jami kabala priyang ga satala ka protei but the penjana kaha ga jingi renga bado Francis upaba ko jingi father I'm some administrator janga diocese but baaro ke lingdo but kiriniam takin mau lemro ya ki himmen ki para shinrang ba kinde kibala yotiya da ka ba karmen ya ga jimmi pa ken mau ya ki bayi patoin baro kibala kalana pdeng jingi kamda me ya ke menstiam baro hading pen kui badia baro ke bala klat no ha ke jingis ne jamme top diang ye ki shaga jing shai ka koma jamme to isne yengi baro ni kar padia me kran barang kha bat kamari ye te soti bakui kagami janga bale ujaso bakodo korim janga ke apostol bakui u Lawrence CS bakui u Francis de Sales bakui but bajo ki rikoi ke bela pensna bhai me pateng la pateng indop long ki babbe banyo benda lem hage jingim bam chikar but bangini ra but pendan buram ya me da u kon jam me o Jesus Christ da ulem badu badhawu kalong hame ublay upabadan bo Age jingalang kawe jungamen simbakut Barok burambat ka jingyaro Junom la junom Amen Kohimen kopara tongin tuwai kumbau Jesu lahi kaya ni Nagabenda baro ka jingdon kam jungi Bau trai win keduk yang ida ka jingi bau pen khoi yang ida ka jimpang na ka jing shitam ha ka de ka sungi ka basan jong ka jing duai no pena kopa jongin Uba ha benen kalong ka bakui ka kerteng jome kadwan ka lima jome kalong ka mon jome ha kindau kumba ha benen toy yang ni menda ka jimbang jongi ka bahala ka sungi bato map yang ni yang ring khang jongi Kumbangi rungi mak ita bales miu yangi Badwat elam yangi shaga jimpan shoy Kan reit apalait yangi Naka basiniyo To apalait yangi ngikar paad kotrai naga jinx siniyo barra Haga jinx bon jamme Toy jinx of jinx sign haga sni jangi Kanamba daga jingarap ka jingis ne jamme Ngilait barabona ka po Bani niyo jingada naga jing jing jar barra Kadbangi dangap kemelendi Yaga jing karmen bakoi But ka jingwan pa jungunong penim jangi o Jesu Christ. Namar ka jombe ka long ka hima ka jombe ka bor ka burom chinom la chinom. Kotrai Jesu Christ. Mayo bala ong haki apostol jamme ka jingsu ngai happy ka jingsu janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi Henry yaga jingai janga balang jamme. Bad haga jings bon jamme toy haka yaga jingsu But ka jingya tali kawai kat kumga bon jamme mame ubayim bado basensha junom la junom Amen. ka jingsu kotrai kandon barabo renka but pi Ringa bathi. dab da ka jingya do trai tongin yai nu markelian Upaki no gipo
Hakumi ukun lambro jang opale. Hakumi bakit na ka pop jang ka parte. So kita ke melakot syaga jing kawai jang ukun lambro. Bukan ram nong pasang mo kemen ruang po kailin jana. And raise om nang gatin kemen sim jana sekian Kamet pada senam jang Chris kan rianga syaga jingim bamjuk. Pediang yau Jesu haka kamiunian mensiam terang yau Jesu bat kular yau Jesu ban imna ka bendajum. Ablay ko pa, ablay ko kun, ablay ko men siya bakuin, imane yame, giyid yame, gitrang yame, kamdami hakine kayo kinis bakuin, gitrang nagaminda ka, met batas nam jango kun jame, ku Jesu Christ. Hoy katray, ngalayo pediang yame haka kamiunian men siya, bad melawan long dolong snam, bad mesong sa bad ihakine kalipma. Yes, Kongo yame ko Jesus. Nagabindagas ni buram juga Lawrence bakui. Umater bachanya bakogu. Ko Jesus. Kerko kardon yang ibai ibai. Paginigas ni kabasan janga. Jingduai novena deliverance novena. Nagabindaga jila jagi. Menapalai Lord yang naga jingpang naga jingshitam naga kalam COVID-19. Ay bangin long di balay luoy na hamal la ka benda joga jingim jogi balay luoy gi na ga dikshate shakum joga pop ki jimbali basuni barra na ga jing na bar ro gi jing sofi gi jing ko salai kodrai jesu karko kardo ya bar gi ni kon jame lemba ga jing sai lem joga maria ke isoti lemba ga jing sai lem joga josu bakui lemba ga jing sai lem joga Lawrence yus bakui hallelujah 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 aga garteng jame ko Jesu daga bor ke tiam jame ko Jesu pelai lord ya kini ki kon baro ya bar ki kon ke bakar pad ya ke jinkar pad ha kamal jame pelai lord ya ke na ke jimpang na ke jing shitam na ke jing sosi na ke jing jinja na ke jing lomrao jagappa pelai lord ya ke jilla jogi ya ke ri jogi na bar ro ke ne ke jing sini kamta me na ke COVID-19 kito ki bach kibapang kibaston kibatiapang hospital pelai lord pentoi penkia ki menta hallelujah 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 dagas nam bakar dor jo me sai kod ki dagas nam bakar dor jo me kar kod ki dagas nam bakar dor jo me pinkalai ni ka met ka pahad jogi ya ka men siam jogi ki jimu jimbar ka jogi hallelujah 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 kotrai garku kotrai hallelujah 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 to ngenia duwai ngi ki balayo sa hun ngi ki balayo sa hun da ki jingai bakui kendam ngi duai karpad rit katrai ba kangu kadem kabangi terwa kum kadeti jongi
pen roi hangi yagi so jong ka jing sius pa jame da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Ringka the king. blay badon board baron kerkuyapi upa barukon padomen siyam bakuit Amen. ya lesuk ban pen bana ya kubar babhajong utrai da ka jingim ka jampi Yesu namu Yahweh. Gokpa Jungi, Buba hamne kanong kabakul kakateng chome. Kanawan kahima chome. Kanong kamon chome. Hala kakadal kumba hamne. Kaayang inanta kajibam chome. Kabahala gasni. Bachama bengi akirinkan chome. Kumba yuri ma beki balas niriyangi. Bagwadilam yangi shaka chimpan shoy. Henry kabalad hengi na kabas niyo. Amen. Puglay Kumaria, Kepada berjaya putra dan berkala berkuyang anak teginte bala berkuyo sopo jongpa Jisu ko Maria berkuy kekuy jong blay luwana benda jangi kinongkop menta berkepor keciap jangi amen. Kaburam, Hawa berkul berhamen sim berkuy kumbakan long ha kabamenikong kunjur menta bala berbor jinom la jinom amen. Laispa Kapla, Kawai hasentur, kawai hadonu, ayat kalanti, kasih hikmah, kasih hadonu, nanti saya kasih, tobat berkilung kadik, yang Baroshaning Kalinti Sinkin Kurte Lambaro Katushabne Karwai Hashintur Karwai Adonu Kanyai Kalinti Kasih Hakikwa Kasih Adonu Lanjing saya kasih. di roh Tuhan Yesus Kristus. Jinom la jinom amen. Itu kiba ko aban ai jin ai syaka retreat center labu ya ka account number apo ka description jom kanihi ka video dan supaya itu kiba semua ko aban ai donation ne jing rapi supaya sampai di description jom kanihi ka video labu hang tu bless you.